mirongo eri mweri-ini wa 11 gakonyitogeni guku kwa Muthingi TV tukiria gutiriha mweri uyu wa 11 ni mweri uria ugekoretwo na mbura nene iria irerikana ati ino niyo mbura ya El Nino iria yakorirwo igwetereirwo kwa kahinda karaya muno. Ona gukire uguo ni ndoka niguo ngurehere Gikunjuro kia Mohoro no mbere ndaya twabe twamukire maria tukwaririirie methani itu ya Mohoro. Mamwe maria tukuhaririirie ni ati aria mahutetio ni miyoro ya mbura ya El Nino wetia uteithio wa naihenya wa irio. Ndorere iria cikoretwo cikigucania mwena wa Luengalani kuhimbiria mathomo kuhurana na ngucanio ici. Nayo kamite ya bunge egi ugiteri gwikinya kaunti ya Turkana guthurima ciĩgiĩ thayo na kuria ukoretwo na tharika mahinda kwa mahinda. Gaikarange kuririkanagia ati mohoro maya maitu maramemerekio imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV, niĩ ngetwo wa Kimani. Na kiambĩrĩria ni ati gavana wa Marsabit Mohamed Ali nake nĩ arugarĩtie rũhonge rwa ũteithio kuri aikari aya aria makoretwo makigumirwo na njĩra nene ni mĩiyũro ya mbura ya El Nino iria ikoretwo ĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Akiaria na andĩki a mohoro, gavana uyu nĩ agwetete andũ makiria ya 50,000 riu nio maragikorwo magĩtia ũteithio wa irio guku akiranira ati nimegukorwo makimateithĩrĩra na njĩra iria mangĩhota magĩteithĩrĩrwo ni thirikari ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo shida hii ni kubwa na tunajaribu kiasi ile tunaweza. Wale wamekuwa makao zao zimeharibika na chakula yao zimeharibiwa, tumeweza kuwapatia chakula na tunaendelea na hiyo mpango. Sehemu ile hatukufikia bado, tutajaribu kuwafikia. Kuna sehemu zingine hatuwezi kuwafikia kwa sababu barabara haziko. El Nino ya kwanza ile ilikuja yenye tuliona iko na madhara yake kwa sababu wakati barabara haikuwa lami, barabara ilikatika, chakula pia ilikosekana, mali pia kucha zilitoka kwa sababu ya maji mengi. Usiku na mchana mvua ilikuwa inanyesha, hata hakuna vile mtafanya kazi, maharage ikaribika kwa shamba, mahindi ikiwa imemea ile nyingine inataka kukauka, nyingine tena hiyo tu inaanza kumea tena kwa nini. Kwa sasa serikali inafanya hivyo, lakini vile limetangaza wakati ule, County Assembly of Marsabit pia inajiandaa kujadiliana juu ya ile msaada tunaweza kusaidia watu wetu kuangalia through supplementary budget. Unajua wakati ya mvua kama hiyo ikinyesha, kileta maji, hata mgonjwa inaweza kuwa mingi. Na hata hiyo watu waangalie ili wasi, hata kama ni wanyama watakunywa maji, wasipatie tu wakunywa maji kila pahali. Lazima waangalie ni ile pahali ambao unajua at least sio ile maji imetoka pahali nyingine imekuja kusanyika pahali moja ndio sasa wewe unapeleka mfuko yako huko. Wengine ile maji imebeba mgonjwa kutoka sehemu nyingine ameleta hapa. Wewe unaenda kupatia mali yako. Familia imeadhiriwa. Na nyumba zimeharibiwa, chakula, bidhaa yao, lakini water inspectors wetu wakituma ripoti na bado inaendelea. So hatuwezi kusema kwa sasa kwa sababu hata jana usiku kuna sehemu zingine imenyesha zaidi, right? Na hata saa hii mnaona vile tuko hapa saa hii naweza kunyesha anytime. So ikikoma tu kidogo ndio tunaweza kusema in total, but all those areas I've mentioned and a few others I've not listed here are all affected. Tukehoka ati aria magikoretwo makihutio na njĩra nene ni El Nino nimegukorwo makiamukira uteithio uria megukorwo magibatara ihinda-inĩ rĩrĩ. Nake mũmbunge wa Sigor Peter Lochakapong
ni okirire na njira nene mubunge wa Pokot ya Mohoro David Pokosing akimukuruhania na ngui iria ikoretwo kiama-ini kia UDA hari mwena uyu wa West Pokot. Atongoria aria mathuritwo na kiama giki kia UDA magithingiriria ati matigwetikira kwagagio gwa thayu gwa kiama giki kia UDA kiria gitongoretio ni munene wa bururi Ndagitari William Ruto. Nilisikia rafiki yangu juzi moja hapa jana, mjumbe mwenzangu rafiki yangu kutoka Pokot South anasema tulienda pale Ikulu tukakutana na rais. Ni kweli tulienda pale na tukaenda kama viongozi wa West Pokot pale, na wakati tulikuwa pale kwanza yeye alisema ati alienda pale kutubu, lakini tumwambia kutubu bado tutachunguza mambo yako. Hata rais alimuuliza wewe unataka kushindana na mimi, wewe ni mtu ya Azimio. Na juzi tu aje pata kwa akili za watu kwamba juzi tu hapa yeye alikuwa amesema kwamba yeye ataongoza mambo ya collection of signatures ndio tutoe hii serikali. Tutakubaliana na jibu kama huyo, kwa sababu hiyo ni asikitambo ni jana. Alafu leo sasa amesema sasa mimi niko ndani ya wapi? So lazima tuanze kuchunguza vizuri, tuangalie kwamba kama amesema ukweli ama ako na nia nyingine fiche. Kwa sababu unajua kuna wengine wako na tabia ambayo kazi yao ni kuingia kwa chama za watu na kukuja kubomoa na kutoroka. So lazima pia tuchunguze kabisa, tuangalie kwamba kama ni kweli ameamua kukuja au wengine. Na ndio tumesema kuja polepole, tuanze kuangalia vizuri na tuone. Mimi nataka niseme kwamba kwa watu wetu wa UDA katika hii kaunti ya West Pokot wasipotoshwe na watu ambao hawakuamini katika chama hii. Hiyo ndio nataka niwasihi tu. Mimi kama coordinator ya viongozi wa UDA katika kaunti hii, mimi nataka niwaeleze ya kwamba viongozi wako imara na hii chama tutapanga na tutapangana. Hii mambo ya wengine kuja kusema ati wao watakuja kupanga hii chama, hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo haiwezekani. Kama tuko haitawezekana, sisi ndio tutapanga hii chama. Na tukiri kuri oishisha uteti wa Mount Kenya na kwa kaunti ni ya Nyandarua atongoria matiganite a kiama o giki kia UDA ni mathiete na mbere gukirira itanya riria rikoretwo kuo ria gukorwo kwa anini atatu a kiama giki kia UDA magitongorio ni gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha na bunge aigi aria mathuritwo na kiama giki kia UDA na maugete ati makarugamana na munini wa President Rigathi Gachagua eta munini wa kiama giki undu uria wonekanite gutumura ngarari nene hari kiama-ini giki kia UDA. Tumesema ya kwamba sisi watu ya Mount Kenya na Kenya mzima tulienda Kasarani na tukachagua party leader wetu wa chama cha UDA. Watu ni mareta ikimoke methe ithe cia mani na ndo no gite kia party leader ni kia William Samoei Ruto, deputy party leader Rigathi Gachagua, na hatusikii mambo mengine. Hiyo tulimaliza. Kuna president kama mkumbwa wake na mdogo wake wa chama ni Rigathi Gachagua. Hatutaki watu wakuje waseme hata wao ni wadogo wa chama wako nyuma ya president wakiwa waine. Tunajua yule mdogo wa president ni moja tu. Hawa wengine wachukue hizo vitu zingine, waachane na hiyo ya deputy party leader. Ithuĩ turauga kiama gĩkĩ gitũ kia UDA uria mukuna ruko ni William Samoei Ruto, munini wake ni Rigathi wa Gachagua, ikaura igakia ikaura igakia, ona tungirumwo ona tungikwatia tondu ithuĩ andu a Laikipia na andu a Nyandarua tutihoyaga Ngai na mihehu, tumuhoyaga na agatuigua. Deputy President niwe munene wa kiama gitu, ari munini wa William Samoei Ruto. Kiongozi wa taifa akona kiongozi deputy mmoja, akona makamu mmoja wake. Hivyo ndio tutataka katika chama yetu ya UDA. Kama kiongozi ni mmoja, deputy yake ni mmoja.
na rĩu twambe tũgĩtigana na icio cia ũteti tũingĩre kaunti-inĩ ya Turkana kũrĩa kamĩtĩ ĩgiĩ thayũ ya mbunge ya bũrũri rĩu nĩ yambĩkĩte icera mwena wa Turkana ya ithũĩro gũthũrima mĩhang'o ya ũgitĩri mwena ũyũ rĩrĩa gũkoretwo na ngucanio cia itoi ona rĩrĩa makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ andũ a mahiũ ona a mĩhaka. Atongoria a kaunti ĩno a kamĩtĩ ĩno nao nĩ makoretwo makiuga atĩ ngucanio ici nĩ cithararĩtie gĩthomo kĩa mĩena ĩno na njĩra nene, rĩu makiuga atĩ tharĩkĩra ici no nginya ikorwo igĩkinya mũthia. Gavana wa kaunti ĩno ya Turkana Jeremiah Lomukarai orĩtie aikari aya gũthing'ĩrĩria atĩ no nginya makorwo makĩhĩmbĩria thayũ na njĩra nene na kuga atĩ thikũ cia ito ici rĩu nĩ ndare. Mambo ya kuiba mali ya watu, kuchukua ngamia, kuchukua punda, ng'ombe na mali ingine yote, tafadhali tuachane na hiyo biashara. Na wale watu wanachochea gazia eti sisi wengine kama viongozi wa hapa, sisi tuko na urafiki na Pokoti wetu, tumeishi miaka 10 kwa amani na tunawapenda wale Pokoti wameishi na sisi kwa amani. Kwa hivyo mtu yoyote katika Turkana County ambaye anaingilia vita ya wizi na kuteka advantage ya conflict na kuanza kuiba mali ya watu, sisi wengine hatutakuwa na wewe. Kurudisha mali ya watu, kula yako, hata kama uko na mbuzi moja, salisha, enda fanya biashara na upate mali, lakini usipate laana kwa kuiba mali ya watu wengine. Sisi tunataka amani. Tunataka amani pamoja na Pokoti. Tukae kabisa na amani, tufanye yetu mzuri, tufanye kazi yetu yote, tufanye na amani. Lakini ile inachochea hiyo hatutaki katika jina la Yesu. Turkana County is one of the counties in arid and semi-arid lands that has continuously experienced insecurity, and we want to find out what the government is doing, what the people are doing, and also how can we partner with the government as communities so that the issue of insecurity, although it cannot be completely eliminated, it can be managed so that children are able to go back to school. Tumekuwa na mzozo na wenzetu majirani wetu wa West Pokot kwa mpaka hapa ya Locherelim, lakini tukakuja viongozi wetu wakakuja kusuluhisha hiyo mambo na tuko na amani sahizi. Sahizi tunaishi na wandugu wetu Mapokot kwa njia ya amani, na pia tunashirikiana katika hali ya kufanya biashara. Wao wanakuja upande wetu, tunashirikiana, nasi pia tunaenda upande wao, tunashirikiana. Nao aikari a itura ria Loyangalani na mathiĩte na mbere kũgathĩrĩria tabarĩra ya waki wa cukuru wa sekondari wa airetu na ũrĩa wakĩtwo mwena ũyũ nĩ rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari, makiuga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũteithĩrĩria harĩ gũkinyanĩria mathomo kũrĩ arutwo aya na mũno mũno kũrĩ mwana wa kairetu. Makiuga atĩ gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩkũrehe hamwe ndũrĩrĩ iria ikoragwo gũkũ na kũhukia ngucanio iria makoragwo marĩ nacio. Wanafunzi wengi kutoka huku wanalazimishwa kwenda kwingine ili kuweza kupata masomo ya upili ya shule ya upili. Sisi kama shirika tumeona hii changamoto. Kuna watoto wengi ambao wanatoka kutoka jamii maskini ambao wanaishi vijijini na wamekaa huku kwa sababu hawataweza kujimudu kuenda shule ya upili ambayo iko mbali. Siku ya leo ni furaha kwangu kwa KDF kufika tena, kwa sababu KDF kila wakati anatusaidia. Saidi leo nafurahi sana kwa sababu ya shule ya wasichana. Mimi mwenyewe mwaka iliyopita nilipeleka msichana yangu shule ya Luai Girls. Kama kweli shule ingekuwa wakati hiyo, ningeweka mtoto yangu hii shule. Kama shirika tumeweza kuzungumza na watu wa Loyangalani na tukaamua kujenga shule ya upili ambayo itaitwa Elmosaretu Girls, na Elmosaretu inamaanisha initials ya kila community ambayo iko hapa. We hope kwa itakuwa a symbol of peace, a symbol of unity for the people of Loyangalani, but also at the same time tungependa watoto wetu wasome hasa wasichana. Mungu wabariki.
kwa sababu yeye ndiye ametujengea shule ya wasichana ya kwanza, ndio hii amejengwa Loyangalani. Sisi tunafurahi sana tukiwa kina mama. Tunashukuru sana KDF sana kwa sababu anasaidia watoto wetu ya maskini. Na tunashukuru tena atusaidie tena. Tunataka kuhakikisha kuwa hata kama ni wanafunzi kutoka kwingine wanakuja huku, wacha Loyangalani ijulikane kwa kuwa na shule nzuri. Kama shirika tuko na commitment ya kuhakikisha kwamba hii shule itakuwa ni shule ya kipekee. KDF saa hii atufungulie sisi macho, atujangie shule yenye yako karibu, watoto wetu wasichana aendelee kusoma, na wazazi naomba sana wazazi aweke watoto kwa shule. Nĩ ndũmĩrĩri njega gũkorwo tũkĩigua andũ amwe na ũcio gũkorwo makĩhĩmbĩria mathomo na mũno kũrĩ kana ga kairĩtu. Na ndũmĩrĩri ĩyo kana riboti ĩyo ya Loyangalani nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũhe kahinda ga gũikĩria no ndũrĩ haraya amu nĩ tũracoka na mangĩ maingĩ. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndakire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Welcome to Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Ngatho cia mwanya muno nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ. Na rĩu ngũgũtwara kũrĩa mwena wa Njiro kũrĩa aikari a itũra rĩrĩ rĩa Njiro nĩ mathiĩte na mbere gũcakaya nĩ ũndũ wa kwagagio nĩ cibũ wao, makiuga atĩ cibũ ũyũ akoragwo akĩmetia magoti manene nĩguo makorwo magĩaka mwena ũyũ.
aikari aya maugite ati cifo wao akoragwo akimetia mahaki makumagia 30,000 o nginyagia 40,000 niguo makorwo magiaka mwena uyu na kwaga oguo makamomararwo nyumba ciao. Riu aikari aya ni maikitie ritana kuri thirikari na ruhonge rwa waki wa nyumba guku bururi-ini kuingirira gatagati na kumateithiriria. Niĩ njĩtagwo Kanyotu kana Kĩrago na njikara Kĩrĩma na gũkũ ũguo macibũ nĩ matũangaicĩte biũ, gũtirĩ ũndũ tũrathiĩ naguo na mbere kinya wa mĩako kana waki, gũtirĩ wĩra ũngĩruta cibũ atarĩte kanyamũ, kinya gĩbanda ndũngĩaga kĩbanda kana wenje kĩoro cibũ atanetwo kĩrĩa arenda. Athara ĩrĩa tũthiĩte ya nĩ athara nene, tũtingĩaga athara ya kuma 200,000 tondũ kinya aruti a wĩra ira tũrarĩhire aruti a wĩra na gũtirĩ wĩra mararutire. Kawĩra karĩa mararutire no gũkoroga hoguo na tũrarĩ na aruti a wĩra 14. Mjengo ũyũ cibũ nĩ akoretwo akĩwĩbuata mũno tondũ hena mbeca etirie 30,000 na ndareaneyo. Rĩu nĩkĩ aroka kũmomora akĩgũithagia mahiga. Cibũ ndatie kuoya ihandwo na nĩokĩte na agetie cai wa 2,000 akora andũ makĩruta wĩra na tũkĩmũne nĩgetha wĩra ũthiĩ na mbere. Na rĩu irarokire na demand nditũ ĩrĩa mũndũ atangĩhota ya gwĩtia 30,000 tondũ nĩ arona kagoto nĩ gakoroge na nĩ gaitĩrĩrie thimiti. Rĩu nĩkĩ arokire na bunjo arataimire tu gĩthaa kĩrĩa kũrakorogwo nĩtakoragwo igĩte andũ gũkũ ground makũmwĩra rĩrĩa kũrathiĩ na mbere tondũ nĩ tũramakire mũno, tũrarĩ twambĩrĩirie wĩra kĩroko na arokire mathaa ma gũkoroga na tũrakorogaga mathaa ma thaa 9 ma kũinũka. Kuma kĩroko tũtirarĩ tũthumbũrĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ ona ũmwe na thirikari ĩratinda ĩkĩhetũka hoguo cibũ no waroka gũtũthumbũra. Niĩ ũrĩa ingiuga ũhoro wa macibũ maya rĩ, Gachagua ngwĩciria nĩ atia amadress wega, amonie wĩra wao kana amadirect wega. Wĩra wao ũrĩa amaneire wa mbere nĩ kwamba kũhũrana na njohi na kwandĩkithia wazai arĩa makinyĩtie mĩaka 70. No rĩu andũ aya mambĩrĩirie kũingĩrĩra ũhoro wa mĩai gwetha mbeca ciao nĩ ta matarĩhagwo. Nao aikari a Njũkĩrĩ na rũhonge rwa ũramati wa mĩtitũ wa mũingĩ CAF hamwe na wa gĩthirikari rwa KFS nĩ mambĩkĩtie mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ gũkũ mũtitũ-inĩ wa Njũkĩrĩ meta muoroto wa gũcokia ũruru wa mũtitũ ũyũ. Aikari aya harĩ mĩhang'o ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ nĩ makoretwo makiuga atĩ marenda gũkinyanĩria kũhanda mĩtĩ makĩria ya 200,000 mwaka ũyũ ũngĩgathira. Mwaka mzima tumekuwa tukipanda miti hapa Njũkĩrĩ Forest kwa mashule na hata kwa mashamba yetu. Target yetu ya kila mwaka ni 200,000 seedlings. So far so good, tumeweza kupanda miche more than 150,000 seedlings ambazo make sure ni kuzikuza. Kweli ni kweli. Tangu tuanze kupanda miche kama vile wenzangu wamesema na chama na wamesema, tumepanda miche mingi kwa muhuro wa kama miaka 5-6. Na jambo moja ambalo tumeliona ni ya kwamba maji imeanza kuchipuka hata kwa msitu. Tuko na vizima zimeanza kuchipuka kwa msitu na tunaamini ya kwamba hata maji imeongezeka kwa mito. Kwa hivyo sisi tunapopanda miche, tunapanda kwa ustaarabu tukiongozwa na Kenya Forest Service ambao wanatupeanga technical advice. Tukishapanda lazima to make sure that scouts wa Kambudunda na wa CFA wanakuja kuangalia kama ile miche inaendelea vizuri. Imeanza kuongezeka na tunaamini miaka 10-20 ijayo mito yetu itaongezeka maji, vizima zitarudi zile za chini, water tables, na tena mazao, maana tukipata oksijeni mzuri magonjwa itaenda chini na tutaanza kupata mazao ambayo inatosheleza ya mashamba. Nani hii mambo ya upanzi wa miche, tungetaka kuelezea kwamba kwanza wanajikosea wenyewe, kama vile mazingira haikusamehei. Ukikata mti na ukate kupanda miche, njaa ndio hiyo, mvua itapungua na kutakuwa na shida katika jamii zetu. Kwa hivyo ningetaka kuwashauri na kuwasihi wale wanaokataa kupanda miti, yule ambaye hajapanda miti anajikosea. Gũthekera marĩa matũrigicĩirie nĩ itemi rĩa o Mũkenya. Nao anyiti itemi ngũrani na arĩa maikaraga hakuhĩ na kĩgucĩrio kĩa agendi kĩa Kuruwetu nĩ mathiĩte na mbere gũkenera gũkorwo makĩnyita ũgeni mũthamaki wa bũrũri wa Ngeretha King Charles III hamwe na mũtumia wake Queen Camilla icera-inĩ rĩa meriga gũkorwo marĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ maugĩte atĩ kũrũmĩrĩra makinya mao ma gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie
nikio muthamaki uyu akorire akimacerera kuu kwao. Nilifurahi sana kutembelewa na mfalme kutoka nchi ya Uingereza, na sababu ambazo zilimvuta mfalme kufika katika sehemu yetu ya Kuruitu ni kwamba hii ni jamii ambayo ni Scott Indigenous Community, lakini mbali na hizo changamoto ambazo ziko kwako, waliona kwamba changamoto za uhifadhi zitakuwa bora, na zikashikamana hii jamii na imetenga mahali ambapo imekuwa kama role model. Hii ni jamii ya kwanza hapa Kenya ambayo inahifadhi mazingira ya baharini, kwa sababu jamii hii imekuwa ikitegemea bahari kwa muda mrefu, lakini ilipogundua kwamba kuna mapungufu ya mapato ya bahari, ndio jamii hii iliungana pamoja na kuangalia shida wa hii rasilimali, na wakaona sababu ya kwamba wasaidie ni kwamba waweke mahali kama uhifadhi ili kwamba pawe mazalio ya samaki. Na sasa pale hiyo rasilimali imerudi tena upya kuongeza mapato. So we decided to get together and do something about it. That was 20 years ago to this year. And because of the success of that, we started Oceans Alive to spread the word, to get the word out to other communities and to be able to help other communities to do the same initiative, start the same initiatives, and to be able to look after the marine resource that they rely on. I guess the success of Oceans Alive and the importance of Oceans Alive is being able to support other communities, to be out there. We are an action-based organization. We are out there in the community building capacity. We are supporting in environmental, social, governance and economic areas. So Dixon and Des got together, not just to talk about the problem, but to find solutions. And if you ask me why the King came, it's because this community started from a problem, got really busy, got really clever, called in a lot of partners, called in a lot of people, and we have come up with solutions. Na rĩu tũgũkorwo tũkĩingĩra iharo-inĩ kũrĩa tũgũkorwo tũkĩambia na mathako ma ngundi, kũrĩa timu ya ngundi ya Kenya Police nĩo mehotanĩire ligi-inĩ ya gũikia ngundi gũkũ bũrũri-inĩ na point 32, nayo timu ya Biraro makimafuata marĩ na point 25. Timu ya Kenya Prison makirekereria marĩ na point 3, nayo kahinda gake Kenya Police nĩo matongoretie ligi-inĩ ĩno mena point 87. Timu ya KDF nayo ĩkamauma thutha na point 72. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo amenipatia. Leo ilikuwa ligi ya 3 ambayo tena nimeichukua. Hasa nashukuru Mwenyezi Mungu, ya kwanza nilishinda, ya pili nimeshinda, ya 3 pia nimeshinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. So ligi hii inatusaidia sana na tunashukuru sana maopponent wote wanajitokeleza kuja hapa. Kwa tunasaidiana, si ati tunasaidiana wote, tunashapeniana wote. Na lengo letu kuu, lengo kama mimi sasa, lengo langu kuu ni na focus kwa qualifiers. Hiyo ndio maombi yangu, na focus kwa qualifiers. Sikuweza qualify African, lakini naamini kuwa world naweza nikipata hiyo nafasi, kwa sababu naona mchezo wangu unabadilika. Zoezi yangu yenye naipiga kila siku na naona matunda. So nashukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea tu kutrain. Hata tukirudi sasa kwa ligi ya 4 sasa, maombi yetu ni pia kushinda tu. So nashukuru kwa hiyo.
Nayo timu ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩra Kenya mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ Harambee Stars muthenya wa ũmũthĩ megũkorwo makĩng'ethanĩra na timu ya bũrũri wa Seychelles mbĩtĩka-inĩ yao ya kerĩ ya makundi ya kwĩgwatĩrĩra tigiti wa kũingĩra mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe gĩa kĩmabũrũri mwaka-inĩ wa 2026. Of course game ya kwanza hatukuanza poa na result pia ikitufavor, but thanks God hii ni marathon sio sprint, meaning tuna chance na ama chances zingine za ku make it better. So we have another chance tomorrow kucheza na Seychelles na atuadharau, na pia sisi hatusemi ati sisi ni underdogs pia, hiyo hapo hivyo, but vile tutapata kwa kiwanja tutajaribu juu chini tupate 3 points. Hata kujua tutafunga ngapi, but tutajaribu juu chini tupate 3 points. Tutapambana vile tunaweza. Na riboti ĩyo ya Harambee Stars nĩyo ĩgũkorwo ĩtũre gaturumo ka Gikunjuro gitu kĩa Mohoro, na ngũmenyithia atĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera maingĩ amu andũ aitũ megũkorwo magĩkũharĩrĩria Gikunjuro kĩngĩ kĩa Mohoro. Niĩ mũtabania waku ngwĩtagwo Wairimũ wa Kĩmani.